Guhaye ikaze wakoze subscribe nawe utarakora subscribe, iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu gikombe cy'isi. Igikombe cy'isi kirarimbanije, knockout stage zashyushye, ibintu birakomeye, hari guca uwambaye. Uri kubona ko amakipe akomeye ari kwigaragariza hano muri knockout stage nk'uko muri kubibona, nk'uko mwabibonye ku mukino waraye ubaye, umukino wahuzaga ikipe y'igihugu ya Congo ndetse n'ikipe y'igihugu y'Abongereza. Mwabibonye abakongomani babanje igitego ariko kukidefana ngo bakigeze ku munota wa nyuma birabananira, birangira Abongereza babakubise ku gitego ku munota 75, bakubita ikindi ku munota 80. Ibintu birangira gutyo, turirimba ya nkuru ivuga ngo ni mumurebe bye bye aragiye. Gusa Senegal nawe yaje kugerageza gushaka ukuntu yitwara neza, ariko nayo biba byayindi by'abanyafurika byacu byo gukina iminota 70, 80, ukananirwa iminota 10, ukananirwa iminota 5. Senegal yageze ku munota 80 ifite ibitego 2-0, ariko muri minota 10 Senegal yamaze kurya ibitego 2, bimaze kuba ibitego 2-2. Ubona ko ikipe zo muri Afurika ntabwo zikina nabi, ahubwo zigira ikintu bita kwirara. Ntabwo nibaza ukuntu waba ugeze ku munota wa 80 ufite ibitego 2 bakaza kukwishyura ndetse bakanagusezera. Ni ibintu bigoye, ndetse ni ibintu byabaje abafana, byabaje isi yose, byabaje abanyafurika bose. Gusa ntabwo aribyo nshaka ko dutindaho cyane, ndashaka ngo twinjire muri match z'uyu munsi. Uyu munsi hari match eshatu zitegerejwe cyane. Ni match zikomeye, ni match z'amakipe akomeye, ariko mbere ko twinjira muri match banza ukore subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo tujye tugendana 5 kuri 5. Match ya mbere hari ni match iri buze kuba ku isaha ya 3, match iri buze guhuza ikipe y'igihugu ya Espagne ndetse na Australia. Ni match usa nkaho idakomeye cyane, ni match iraza kuba yoroheye ikipe y'igihugu ya Espagne, kuko Lamine Yamal uyu munsi yatangaje aravuga ati njyewe buriya ntabwo nkunda imikino ya knockout. Imikino ya knockout nta mikino irimo. Njyewe ntabwo nkunda imikino ya group stage. Imikino ya group stage nta mikino irimo, imikino y'abana. Njye nkunda imikino ya knockout stage. Iyo byageze kuri knockout stage nibwo mba ngomba kugaragara, nibwo mba ngomba kwigaragaza nkerekana Lamine Yamal uwo ari we. Ese koko muremeranya nawe Lamine Yamal uyu munsi araza kutwereka koko kandi Lamine Yamal muri knockout stage, cyangwa ni kwa gushyushya media gusanzwe, ntabwo ari buze kwerekana ikintu kirenze? Gusa ni match igaragara ko ikipe y'igihugu ya Espagne ni ikipe iri ku rundi rwego, ntabwo wagereranya na Austria. Ni match ubona ko Espagne iraza gutsinda, nubwo ikintu nabonye cyo muri izi knockout stage z'igikombe cy'isi cy'uyu mwaka zirimo ukuntu zigoye. Amakipe akomeye ari gutungurwa, nubwo ari kwikarifiya, ariko ari kwikarifiya yamaze gutungurwa. Sinzi niba mwarabibonye ku ikipe y'igihugu y'Abongereza, mwarayimubonye ku ikipe y'igihugu y'Ababiligi, mwarayimubonye ku ikipe y'igihugu ya Norvège, mwarabibonye. Norvège bamaze kwishyura. Amakipe menshi akomeye uri kubona ko kwikarifiya bikugorana. Abadage bo byarabananiye kwikarifiya, Abahorandi nabo byarabananiye. Ni ikigaragaza ko amakipe matoya kabisa yarakaniye, amakipe mato yarakaniye. Gusa icyo mbona iyi match yo Espagne iraza kuyitsinda bitayigoye. Undi mukino utegerejwe cyane ni umukino uri buze kuba ku saa 7 za mu gitondo. Ubwo ni saa 7 z'ijoro, ariko ni mu rukerera. Ni umukino uri buze guhuza ikipe y'igihugu ya Portugal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Croatia. Ni amakipe yose akomeye. Portugal yatwaye igikombe cya Europa, Portugal yatwaye Europa. Croatia yigeze finale 2018 murabyibuka, nubwo itabashije gutwara igikombe, ariko Croatia yageze finale murabyibuka. Ni Croatia ikomeye, ni Croatia yerekana itandukaniro, ntabwo ari Croatia yoroshye nk'uko ushobora kuba mubitekereza. Ni Croatia ishobora kugora ikipe y'igihugu ya Portugal, ariko ikipe y'igihugu ya Portugal mwibuke ko ni ikipe ihabwa amahirwe, ni ikipe ishaka kwerekana ko yatwara igikombe cy'isi, ndetse igasezerera legend wabo ari nawe kapiteni Cristiano Ronaldo neza. Bakamusezerera bamuha igikombe, bakavuga ati genda uryame uruhuke, ibyo wakoze birahagije, ntihazagire ukongera kukugereranya. Genda uryame ufate agapoza, uvuga ati
ibyo Messi yakoze nanjye narabikoze, ubu iki nicyo gihe ngo ndyame nduhuke ndi kuvuga ati noneho ntacyo ntakoze. Gusa nyine ni ibintu bigoye, ni ibintu bitari bupfe koroha ko ikipe y'igihugu ya Portugal iza gusezera Croatia. Ni match iraza kuba igoye, ni match iraza kuba irimo ibitego, ariko Cristiano nawe yatangaje. Cristiano Ronaldo yatangaje aravuga ati iyi ni match ikomeye, ariko nanjye ngomba kwerekana ko ntari wa wundi mwirirwa muvuga kuri social media, ngomba kwerekana ko ndi Cristiano Ronaldo. Iri joro Cristiano Ronaldo araza kwerekana umukino atigeze yerekana muri iki gikombe cy'isi. Nubwo yatsinze ibitego 2, ariko Cristiano Ronaldo iri joro araza kwandika amateka. Nubwo uyu mukino ubuze kuba bwije, ariko mwihangane muze kureba ibyo ndi kubabwira. Ikipe y'igihugu ya Portugal ubu ikunze gutangira ubona ko ama stage arayigora. Ama stage ntabwo ikunda kuyatsinda, ariko nibyo bituma ibasha gutegura ama knockout stage imeze neza, kuko amagroupe aba yayigoye, ariko ama knockout stage yo ntabwo ajya yigora, iba yateguye kabisa ubona ko imeze neza. Gusa n'ikipe y'igihugu ya Croatia ni ikipe ifite abakinnyi beza, ifite abakinnyi nubwo bakiri abana, ariko n'abakinnyi nubwo bakuze, ariko n'abakinnyi kabisa bazi ibyo bakora. N'abakinnyi bazi ibyo bakora, ntabwo ari abakinnyi ubwiriza, n'abakinnyi bazi ko bazi iki gihugu kivuze ku mupira w'amaguru, kuri bo, ku miryango yabo, ku buryo baba bagomba kukirwanira hasi hejuru. Ni match itari buze koroha, hano ikipe iri buze kurangara ishobora kwisanga yatashye. Indi match itegerejwe ni match ya Switzerland ndetse na Algeria. Iri joro mu rukerera saa 11 turaza kureba koko niba ikipe y'igihugu yo muri Afurika yakongera ikikarifiya, cyangwa se bikagenda nk'uko byaraye bigenze tukabona ikipe y'igihugu yo muri Afurika ntabwo yikarifiye kandi yari ifite amahirwe. Reka dutegereze turebe koko niba uko turi kubitekereza ariko biza kugenda. Gusa ni match zose ziraza kuba zigoranye, ni match zose ziraza kuba zigoranye. Ese wowe urifuza ko Cristiano Ronaldo atsinda igitego muri iyi match? Urifuza ko Cristiano Ronaldo yitwara gute muri iyi match? Andika muri comment uvuga ati ngiye Cristiano Ronaldo ndashaka atsinda ibitego 3 akegera Lionel Messi. Wandika ati ngiye Cristiano Ronaldo ndashaka adatsinda. Niba uri umufana wa Messi, zamura comment yawe uvuga ati ngenda ntabwo nshaka Cristiano Ronaldo atsinda. Gusa ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byiza by'imikino. Ciao ciao.